دم باش هەواڵێن هێژە گوهدارên delal em li we vedgerin bi xeleka me duyemîn ji xwendina çîrokan bi zimanê Kurdî zimanê dayîkê. Zimanê me hebûna me yî bi piştgiriya we em bi ser dikevin. Çîroka me yî îro dibin serenavê Gemaro. Ka em bi hev re guhdar bikin çi mebesta me ji vî navî yî û çi naveroka vê çîrokê. Gemaro. Rojekê ez di şeveke tarî de li ber dîwarekî ketî dimeşiya. Gav bi gav min diavêt û min li xwe meyze dikir û min digot ma ez kî me? Min rêya xwe dewam kir û tefkîr her diçû pirtir dibû. Min dixwest bersivê jê re bibînim, lê min nedidît. Kî diber me re diçû bi awirnê nexweş li min dînerî, min jî li xwe dînerî gelo ez qirêjim ta govul û matmayî mane? Lê ez pir baqij bûm, bihneke xweş ji min dihat, ji ber ku min şûşeyek kolonya bi xwe werkiribû. Lê dîsa min digot belkî li dîwarê ketî dinerin, min rêya xwe temam dikir. Lê ew awir ji ber çavê min nediçû, weke filimekî li kolanê lê temaşe dikir û pirsa çima bi xêzê xwe yî pehin xwe diyar dikir. Ez çûm li ber deriyê xwaringehekê, ez pir birçî bibûm. Gava ez li ber xwaringehê sekinîm, hemû kesê xwaringehê li min meyze dikirin. Di wê demê de biristnîşanên min xwarêz dikirin. Ev çi bû? Min xwarina xwe kirî û min berê xwe da malê. Berî ku ez bikêjim malê, zarokekî da pêşiya min û ji min re got Gemaro Gemaro. Min ji jor ta jêr li xwe meyze kir û min ti gemar li xwe nedît. Ez ber bi wî zarokî ve çûm û min jê re digot gurê min, ka li ku min qirêj heye? Ji min re got gemar tune ye. Lê bavê min ji min re got yekî gemarî hatî kolana me. Bêre nede û nestîne. Gemara wî di meşiyê wî de ye. Min tiştek ji bavê xwe fêm nekir. Lê gava min te dît, min got tu Gemaro yî. Ji ber ku bavê min vira nake û çi tiştê ku dibêje rast e. Ez pir aciz bûm ji gotina wî û min rêya xwe girt, min berê xwe da malê û hîn jî ew zarok gotina xwe dubare dike Gemaro Gemaro. Ez hatim mal, hinekî rûniştim û bi gotina wî zarokî û bavî wî mijûl bûm. Min dixwest sedemê nas bikim, ka ev çi ye? Ji nişka ve pirsek bala min kişand û min xwest nas bikim ku bavê wî zarokî çi karî dike? Lê gava min pirsî, ji min re gotin ew dikarê esayîşa ewlehiyê ya dewletê de kar dike. Min got ha gelo ev esayîş ji bo çi hatiye avakirin? Hemû li dora xwe nêrîn û li hev meyze kirin û pişta xwe dan min û min bê bersiv hiştin. Lê tiştek di giyanê min de ava kirin ku ez nas bikim ev têgîn ji bo çi ne û ji bo çi hatine danîn. Weke dewlet, zagon, esayîş, siyaset, çima millet jê ditirse û çima kesên weke min ji wan re gemar tê gotin. Lê gava ez ji dû van pirsan ve negeriyam û min kî dît min pirs jê dikir, rojekê min dît deriyê mala min lê dide. Bi xurtî. Bi rastî ez pir kêfxweş bûm. Min got cîranê min hatine serdana min bikin. Lê gava min derî vekir, min dît du kesên dirêj û stûr li ber derî ne. Min got kerem bikin
گوتن نا ام درباسی مالا گماری نابن. من گوت از نگماری ما. گوتن هیدی بمره ام تا ببن جهکی پاقش. از بوان را چوم بیگو از ناس بکم او جه کدریه. من دریه مالی گرد و بوان را داکتم خواری تا گهشتم بر ترنبیلی. من دست خو آوید دریه پیشی یه ترنبیلی جمر را گوت مکانک ورا. من فهم نکر و من جوان را برسی من قد جوا فهم نکر لی برسفك هشك دانا من وقوت كسي وكتا قمار جهي وان داوية ديا بملي من قرد وأز آفيت مداوية ترنبيلي بالزمانك يزفر قوتنا خود وباركر مكانك ورا. أز كتم داوي ومشيان أم قهشتن جهكي همو كس وكهفن ديدا الستور ودريش دلي من ليدا من جخواب برسي اف چه جهة از هناكي مشيام دريجي من رفكرن واز خستم او دايك بچوك وداري وداري قرتن داري وان همو هسن كليت كرن ويكل بردانين من جي برسي چما از خستم في جهي اف چه جهة قوت من أفا زندانة وأس بوليسم وتلجهي أولهية سياسي ليكاج مرة ببيجة تشكرية. من قوت أز لمالا خور ونشتيبو وچيروك أخوة من جيرة قوت من ها تقماروي دي سامن لخوة نيري. ومن قوت از نگماری ما. گوته کسی گودی کهون و اودهی بوینا ویلوان تی کرن و اگر اجی وصا نبیجم از اجی بیم جمته. من گوته که چه صدما وینا ویه. گوته من جبرکو تو خودی ناسنامه یا صوره. تو خودی ناسنامه یا صوره. تو کردی او دخوازن چاوه تا بترسینن تاکو تو توزا ما في خونکی جبرکو تو کردی دوی تو تنبی بی. ها جبر وسا جمره دبیجن گمارو وی زاروکی جی جمره گوت باوی من گوتیه بمجیه خو گماریه. وی دمی منو ما بست فهم کر کو چما وصا لمن دکرن لی از دکارم خو بکارم جبرکو از کردم و من باریه دوی کسی جی دوی وان در نخستیه از وان امی به هفره جیان بکن. پولیس جیره گوت تو قبول دکی گوشتره بیجن کوله گمار. من بدنگکی بلند گوت نا. گوت من جبر ویکی تو ایرو دوردهی و نتو بتنه کتیه بر گلک کسین وکتا تامرینه دوردنه و هر روش لیدانه دخوارن. ما ازی جی بخوم اره لی نا گاوا تو خودتو نبیگی. من گوت نا از قد خودتو نناکم جبرکو گاوا از بچوک بوم دیا من جمره دگوت باوی تا ریه گرتبو و داویه ویریه دو اوده یکا تاری دما تامر ما بستا دیا من افبو لی من جه فهم ندکر ایرو از انجام کار باوی خوداتینم. باوی من مر دبر خودانیه ده و از جی ریاوی بگرم. هگر و تی چارنوس چه نبه امی یک لدو ریا ایدن بن تاگو ام بکهجن ما فی خواه. هگر ناوی ما بمینه گماری اف بخواه یک جسده ما هبو نامه گو هر دم جاوین وان
لمية ومترسية دقياني وانده آبادك سپاش وره هوالين هيجا گهدارين دلال جيروكا گمارو لسر نتوا كردية همو ملتي كرد قد چه جواكي که ده جيان دكن لدردورا خو بيكاتيين دن دبينن دايما بچاوكي بچوك لفينة توي ميزة دكن وان دبينن قريشك ده جواكي ده دبن ارمانجا برجوانديين خو پیش بخن هبونا خو آوا بکن و ابن توا کرد و ملت کرد و دوزا کردی و مافی کردان تنه بکن لبرا هر کس بزانه به گو هگر ناوی مگا ماری و اف سرکفتنی روب رو ام دکن و ام بسر دکون لگل و ناوی من نگا مار با منی چه بگرانا ایرو دمه گو ام دست خود هفخن وجبو دوزا خو کار بکن دوری برجواندیان دوری هشمندیه گتنک کرد ده ایرو روده حوجداری گو دست هف بگرن به دل و جان گاوی خو به هف رو باویشن ارمان جا یکمین خزمت دبرد بکن کردایتی یکبونا کردان و همو دستکفتین دست مده ور پاراستن سپاس جو همیاره لسر گهدار کرناوه و امی دوام کن دوی پروژه خوده تا گو ام بکیشن ارمانجی خواه یکمین بر خدانا گو ام بکن کردایتی شخوره بکن سرناف و ناسنامه هم بمینند خیر و خوشیه ده